isyo to soy po mo te mai. Aring baptisma sa san damilan mga aring law ero sa tiyan changin lawm sa Chantirtu. Tirko te hunlaya a.Kan sa mitil re pekatu kalkongan kalain kuta kutuyong yan sa Chantirtu maya. Itu buat rawan kalau sudah senior dulu kalau itu ya jangan lupa Rev.R.Lianzama tentang sang dan orang tiada lupa ilusi itu peka sudah kaya hian lupa hian melakukan nauden anu terbuka ini memang itu kalau lupa isu itu tiada itu seperti ini. Haleluya laupa itu biblia kagin kanau kanunau pahnihin aswal temai damau na chandamau ma all alpa tuile tharawa pian tharna lo to tin turin irong bol na isipai hoisen di turin bingin baptisma chang don na he tu ya yan lu puina aswal zong lu mai dam na nun tharing kai to bangche ali si bingin kan ti le amen ona ba in isual zong ngai na manina chan da mai na ne tara kyang ni baptisma chan te na lalpa isual bingin to baptisma kyang ni lalpa ma zui tu cha ni tu rin se sang na che ali si bingin kan ti le Eko nalpa tu lalpan tu in sandamayon te nan isunazo sandamaniha thara baptisma thara ukate te nan lalpa isu amin to baptisma Oh, haleluya, tirti dan kelkum se. Kalau tirti pol balik tirti tuh, tak suka zat cuma. Lalpa isungin tipunin nom jelos se.